Sani sawa papa. Uvuye haraho suraze wicara utarandamutsa ubona kumundamutsa ubunyina ahubwo se ntaraje mukuri. Uje gukora iki kino gihe? Papa ntagarukuza kare ahubwo iki. Sindari ha minervare sinarishe minervare sho bundi. Niki cyatumyuza kino gihe? Papa kuriyo mwararishe ahubwo icyatumye ntakare nukubera ko nukubera iki? Nukubera baduhaye ikonje. Ndasari mufite ikonje. Cyangwa ni bwa bukomedi twatumishije muri flash bwa bisabigiye butumye utaha kino gihe. Ako papa barabana barashoboye ariko tizotuma ntaha ngoze kubareba. Oya ivyo zo ntivzokunda sinotangunze kubareba. Erega ntanisoni ko nandi umwana ku buryo wombesha ngo mfite konje ntayo mufite. Aje muri twagiye mu nama y'ishuri ntabwo bigeze batubwira ko iyo konje hari. None iyo konje ije gute? Kwanza ntajeja kure. Iyo konje ni iminsi ngahe? Papa konje irari. Ikaba ni iminsi ngahe? Papa sinigeze mparura kuko nari kubona biri bungore mu mutwe. Gusa ariko nibuka amatariki batubwiye. Batubwiye ko konje herere 6 ikazoshira le 15. Ubwo urumva ni nkamezi ane hagati aho ngaharimo. Nawe uramenye uko biharura genzo swa kushimira. How's birai? Wa mayonnaise ntanisoni. Tuzigwarwa hagati ya le 6 ugeza le 15 harimo iminsi ngana gute? Ni 4 mois. Umuntu akaba yitungiye igipine mu nzu. Ukabona kuko tiko umenye ibyo umuntu agutumye. Papa nawe reka kuntuka nubwo udaherutse kugura mayonnaise ariko reka kuntuka. Papa ariko nasi ku mafaranga mbakanu izo kwishuri zonanira ikamezi zonanira imyaka zonanira ariko ikintu cyitwa amafaranga. Icyo ikintu cyose cyoza amafaranga nzamu wa mbere mu kumanika nkasha kugikora. Rero ndakutotuma kwiba tike ngo bizonanira. Urumva ni ibintu zo kwishuri biba byananiranye ariko ibintu zo mu rugo ndakomeye. Amashenge dore ko nibyariye mayonnaise yigurukira. Suwe. Wo gutora gwa ifaranga byonyine gusa. Ifaranga byo wo bigutorera. Ahubwo ntaraje kuri. Kwambye ngo mfite konje iyo konje kwanza ni iki? Zikonje zo simbizi ho birambuye. Gusa ari umunyeshuri numvisha avuga mu gifaransa ngo ni konje ngo ya distribution. Numva aravuze ngo ni bari dissertation ni bari distribution. Undi nawe kaza numva ngo ni fete ngo y'umukuru w'ikigo. Jesi nanabereye gusa numvisheho ibyo gusa je narinteze amaso. Numvisha bari kuvuga ngo uzakonje gusa. Naye mbaze barambira ngo ni sisi kutarekenze ndacelebra nk'abandi. Ya mayonnaise nivyari manako ukuvuye ku ishuri ugeze hano uri kuvuga ngo abaye konje le 6 ugeza le 15 utazi ngo konje babahaye ni yiki? Papa konje tafite kuzo umunyamakuru ko ndari umunyamakuru no bikurikirana bishaka yiki rero nari interesse na konje igihe bayivugiye n'igihe tuzosubiraho ahubwo je nari nkeneye na mama naza bimubwire neza iyo konje kugira azonyibutse kuko je sinzi niba no bankivyibuka ko nzoba ndi muri byinshi. Nabundi wibyariye mayonnaise arayirira nta kibazo genda ukuremo iyo uniforme yawe. It was at this moment that she knew she fucked up. Bro, kuva twatahera urakuramo uniforme. We Tresor, uyu ni ndiri kuguhamagara. Simuza uko sinzi nawe yamenye izina. Ahubwo segera izina rya Juralize. Bro, uranyakanye kweli no kwemeza twigana. We mayonnaise, kumbe murigana. Ahubwo se nukubera iki mwatashe kare? Twakarose twatugiye kuraba mu demo ngaho hepfo. Bering urabona ibintu nkore Bering urabibona Bering. Ukorera gute? Ukorere. Fatana amafaranga ya transport. Haraugera ku mutwe. Umenyana n'abashinzi bita umutubuga. Baba warindire ngakora mu uniforme. Oya genda wakura miri ya genda. Nani ukora mu uniforme? Allah. Allah. Allah.